Burundi a été répétitivement victime d'agressions armées depuis 2015, des agressions provenant principalement du Rwanda et de la RDC, sponsorisées, formées et équipées militairement par le Rwanda, qui a malheureusement perturbé la sécurité de certains pays de la sous-région dans le passé le plus récent. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru hano kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni wa muyoboro w'amakuru yizewe, amakuru asobanutse, amakuru aba yatunganyijwe n'itsinda ry'abanyamakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga bigari, maze tugahita tuyabagezaho mu buryo bwihuse. Ndagushimiye cyane rero we wamaze gufyonda subscribe, kandi nawe utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke hasi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe. Kubakoresha ururimi rw'igifaransa handitse s'abonner. Fyondaho rero ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'inzogera kari iruhande rw'iburyo kugira ngo uzajye ubona notification uko inkuru yacu izagisohoka. Ndabahaye ikaze rero muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa 12 umwaka 2019. Muri aka kanya rero inkuru ikomakomeye irimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi, naho nyiricubahiro Petero Nkurunziza ku mugaragaro mu ruhame yashinjije igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyagabye ibitero hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu rero byavuzwe na nyiricubahiro Petero Nkurunziza birimo biragaragaza ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gitakira amahanga, ndetse gikomeje kugenda kirizariza nk'umwana mutoya wabuze uwaririra. Ibi bintu byavuzwe na nyiricubahiro Petero Nkurunziza rero agashinja u Rwanda ko ari rwo rwagabye ibitero. Ni ibintu bimenyerewe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni ibintu byagiye bikunda kuvugwa n'abene gihugu ndetse bikanavugwa n'abayobozi batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero nyiricubahiro Petero Nkurunziza icyo arimo avuga nuko igihugu cy'u Burundi ngo kitazakomeza kurera amaboko, ndetse akaba yavuze ku mugaragaro ko igihugu cy'u Burundi cyiteguye intambara. Ese koko igihugu cy'u Burundi cyiteguye gushoza intambara? Ese nyiricubahiro Petero Nkurunziza arumva afise ibitwaro biremereye ku buryo yashoza intambara koko akayitsinda? Ese koko ibi bintu birimo bivugwa n'igihugu cy'u Burundi bigamije iki, bihatse iki? Ni ukubera iki igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gikora irementanya nk'iri? Igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gikora ibinyoma nk'ibi byo kugenda kibeshya amahanga? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho muri iyi nkuru. Ntucikwe, fyonda subscribe mu kanya nido nido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, bwa mbere mu ruhame nyiricubahiro Petero Nkurunziza ubwe ku giti cye yashinje u Rwanda ko ari rwo rwagabye igitero cyabereye i Mabayi, ni muri province ya Cibitoke. Nyiricubahiro Petero Nkurunziza rero avuga ko bino bintu byabereye muri Mabayi byakozwe n'abasoda bakomeye batojwe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bakaba barahawe n'ibikoresho n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu bya Nkurunziza rero bije bikurikira abashinzwe igisoda hano mu gihugu cy'u Burundi bagiye bifatira ku gahanga igihugu cy'u Rwanda, bakavuga ko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyateye hariya muri komine ya Mabayi, ndetse kigahitana abasoda benshi b'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu rero twarababwiye ko birimo irementanya rikomeye cyane, ari ibintu bigamije kurangaza amahanga nk'uko twagiye tubivuga mu makuru yacu ya buri munsi. Ikintu gitangaje cyane rero cyabaye kuri uyu munsi, naho nyiricubahiro Petero Nkurunziza yavuze ko igihugu cy'u Burundi cyiteguriye intambara. Ese koko igihugu cy'u Burundi kiratekanye ku buryo nyiricubahiro Petero Nkurunziza yatangira kugenda avuga ko igihugu cy'u Burundi cyiteguye intambara? Ibi bintu ni ibintu by'akamaramaza, ni ibintu bidakwiye kwemerwa n'umuntu uwo ari we wese ukunda ukuri, kuko igihugu cy'u Burundi cyagabweho ibitero n'inyeshyamba zitwaje intwaro, ndetse bino bitero byagiye byigambwa n'imitwe y'inyeshyamba. Igitero cyo kwigenekerezo rya 22 ukwezi kw'icumi ni igitero kigambwe n'umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. Igitero cyagabwe hariya muri Mabayi ni igitero kigambwe n'umutwe w'inyeshyamba wa FRB Abarundi. Ibi bintu rero byo kugenda igihugu cy'u Burundi gikora irementanya, kigakora irementanya ryo kubeshya amahanga, ni ibintu bishaje. Ntabwo wavuga ngo igihugu cy'u Burundi cyatewe n'aba
n'abarwanyi bavuye mu Rwanda, kandi mu Rwanda ntabwo igisoda cy'u Rwanda gifitanye ibibazo n'igisoda cy'u Burundi, nta nubwo u Rwanda rujya rukemura ibibazo muri ubwo buryo. Ntabwo ibyo bintu bizwi mu karere k'ibiyaga bigari, ntabwo u Rwanda rwigeze rufata uwo murongo. Ikindi kintu cya kabiri rero igihugu cy'u Burundi kirimo kigenda kigerageza guhisha, nuko kirimo kigerageza guhisha amahanga ko cyananiwe gukemura ibibazo byacyo by'imbere mu gihugu, noneho ahubwo kigatangira gukora irementanya. Ntabwo byumvikana ukuntu igihugu cy'u Burundi cyasobanurira abene gihugu bacyo ko cyatewe n'inyeshyamba, noneho inyeshyamba zigahondagura abasoda b'igihugu cy'u Burundi, zikabahondagura rwose, zikabica, zikabogeraho uburimiro, noneho abandi benshi bagafatwa mpiri. Ibi bintu ntabwo byakumvwa n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu rero igihugu cy'u Burundi cyahisemo gukora irementanya rikomeye, kikavuga kiti tuvuze ko ari u Rwanda rwaduteye. U Rwanda ni igihugu gikomeye gifite abasoda kabuhariwe, ni igihugu rwose gifite abasoda batojwe. Byakumvikana wenda bene igihugu bacu bakumva ko twatewe n'umugabo ukomeye ufite ibitwaro biremereye cyane. Ibi bintu rero ni irementanya rikomeye. Ikindi kintu cya kabiri igihugu cy'u Burundi kirimo gishaka guhisha, nuko kirimo guhisha uruhare rwacyo mu guhungabanya umutekano w'akarere. Igihugu cy'u Burundi cyananiwe gucungera umutekano w'abene gihugu bacyo, noneho kirenzaho giha ibirindiro abarwanyi bashaka guhungabanya umutekano w'akarere. Gushika ubu igihugu cy'u Burundi kirafasha ku mugaragaro imitwe y'inyeshyamba ya FRN ndetse n'umutwe w'inyeshyamba w'iterabwoba wa FDLR. Ibi bintu rero kuba igihugu cy'u Burundi kibikora ndetse zino nyeshyamba zikaba zikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ni ibintu bundi bigize ibyaha mu mategeko mpuzamahanga, ndetse n'ibintu igihugu cy'u Burundi cyakabaye gikurikiranwaho. Ariko kirimo kiragerageza gusisibiranya, gukora irementanya ryo kugerageza kurangaza amahanga, kugira ngo ibi bintu byo kuba igihugu cy'u Burundi gifasha iyi mitwe y'iterabwoba bye kuvugwaho, ahubwo havugwe ku bitero byabereye hariya mu Cibitoke. Uko byagenda kose rero igihugu cy'u Burundi ntabwo kirimo gikora ibintu bya nyabyo mu karere k'ibiyaga bigari, kuko kirimo kiragerageza guhungabanya umutekano. Ntabwo umuntu ashobora gucumbikira imitwe yitwaje intwaro, umuntu agacumbikira imitwe y'iterabwoba, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe w'inyeshyamba wa FRN, bakagerageza guhungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, ngo narangiza ajye mu ruhame abyigambe avuge ko igihugu cy'u Burundi kirimo kigerageza guterwa n'igihugu gituranyi. Ibi bintu ni ibintu bidafite aho bishingiye namba, kandi abantu bose bakunda amahoro. Twasaba igihugu cy'u Burundi guhagarika rino rementanya, ndetse kigahagarika no gukorana n'iyi mitwe y'inyeshyamba, kigahagarika gukorana n'iyi mitwe y'iterabwoba. Nibwo igihugu cy'u Burundi ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari bizabona umutekano, naho ubundi igihugu cy'u Burundi nicyo kirimo kigerageza kwihungabanyiriza umutekano. Burundi a été répétitivement victime d'agressions armées depuis 2015, des agressions provenant principalement du Rwanda et de la RDC, sponsorisées, formées et équipées militairement par le Rwanda, qui a malheureusement perturbé la sécurité de certains pays de la sous-région dans le passé le plus récent. De toutes les agressions subies, la plus récente et la plus lourde de conséquences a été perpétrée dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 à Mabayi, sur la frontière à Cibitoke avec le Rwanda. Nous saisissons cette opportunité pour condamner avec une foi et avec la plus grande fermeté cette attaque opérée en toute violation du droit international avec une lâcheté indescriptible, et nous en attendons une condamnation unanime au terme des présentes assises. Le Burundi a porté plainte à maintes reprises contre son agresseur au niveau des organisations régionales comme la CIGL, la communauté est-africaine, les organisations continentales comme l'Union africaine, ainsi qu'au niveau international. Malgré l'attaque du 17 novembre 2019, malgré une série d'actes de guerre causés par le Rwanda, le Burundi reste jusqu'aujourd'hui imperturbable et se réjouit dans l'ensemble du pas franchi pour ce qui est de la mise en œuvre du pacte si haut évoqué, et n'entendra pas reculer.
Les performances positives réalisées sont matérialisées par un certain nombre d'indicateurs au niveau politique, juridique, sécuritaire, de la liberté d'expression, des droits de l'homme et du développement socio-économique. Sur le plan politique, un cadre de dialogue permanent entre les partis politiques agréés et opérationnels au Burundi existe depuis 2010.